znam da volim i da ljubim, ja znam da pevam i da snevam, jer dva smo sveta različita, jer ti... Nastup u Mejdanu Željko Joksimović počeo je riječima da će swing uvijek biti u modi. I zaista je tako. Publika je mogla uživati u zanimljivim aranžmanima u swing ritmu i to u pjesmama izvođača od Arsena Dedića do Tome Zdravkovića. Joksimović je također izveo i nekoliko numera iz svog repertoara, ali u jednom sasvim drugačijem ruhu. To je originalna verzija. Sada ćemo svirati ovu drugu verziju. Kako to izgleda, poslušajte maestro Milan Nedeljković. Nakon koncerta, popularni pjevač izrazio zadovoljstvo što je i pred tuzlanskom publikom imao priliku predstaviti ovaj autorski projekat. Čini mi se da smo svi zajedno večeras uživali u jednom specijalnom ambijentu, u jednoj specijalnoj atmosferi koja je potpuno drugačija od onoga što sam do sada radio, a opet kažem, jako se rado vraćam u Tuzlu da pokažemo ono što je novo. Poznati kanadsko-američki glumac i pjevač Paul Anka sredinom 2000-ih također je snimio album na kojem je rock hitove upakovao u swing aranžmane. Na neki način i za Joksimovića je ovo bila inspiracija da uradi nešto slično. Slušao sam, naravno, to je 2005. godine izdato i jako mi se dopalo. Po tom principu je negde nastala i ova, da kažem, forma muzička, s tim što sam ja još u srednjoj školi razmišljao o nekim pesmama koje su naše narodne, a da dobiju to odelo, i mislim da samim tim što je i Paul Anka to uradio 2005. godine, dao mi je opet vetar u leđa da se ja bavim. To sam čekao još 12 godina od 2005. Pa eto, zbog raznih stvari nije to ni malo lako napraviti. Tu je puno ljudi, videli ste i sami, i velika je produkcija. Trebalo je to sve uraditi, raspisati, pripremiti, produkciono napraviti, prigodnim za slušanje, i tako da mislim da smo uspeli. To je ono što je važno. Ta muzika u zimskom periodu, čim recimo krene novembar, ta muzika je svugde oko vas, bez obzira da li ste u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Makedoniji, Njujorku, Čikagu, Berlinu, svugde ta neka atmosfera. I svakako su ovi koncerti vezani za taj decembarski period, i ove godine nas očekuje oko 15 koncerata u decembru, već tačno sad znamo koji su gradovi u pitanju, puštamo karte u prodaju. Publika je tek zapravo sada, pošto je 6 meseci od ovog projekta sada, shvatila o čemu se radi, i mislim da na dobrom putu smo da napravimo nekoliko edicija ovog programa, svake godine da povećamo repertoar za nekoliko pesama, što će biti sigurno zanimljivo i publici. To je uvek sveže, evergreen, to je uvek sveže, tako da to nikad nije demode, i mislim da sve pesme dobro zvuče u swingu. Ljudi su pomislili da to nije neki suvoparni džez, nešto, nije to, videli ste i sami da tu ima, da je to jedna lepa forma koja zapravo samo na svečarski način prezentuje sve te pesme. Žalim, draga, ja ću žaliti.
Sobotu Dragančevom.